Slađana Šarić, BN televizija. Gospodine Dodik, otkud vama pravo da vi nekoga nazivate rušiteljem Republike Srpske? Otkud vam pravo da za BN televiziju javno kažete da želimo da rušimo Republiku Srpsku? Znate li vi koliko ljudi radi u BN televiziji? Znate li od tih ljudi koliko je tu demobilisanih boraca? Koliko je djece poginulih boraca Republike Srpske, vojske Republike Srpske? Znate li koliko je nas koji smo ovaj posao radili i u ratu za Republiku Srpsku i radio televiziju Republike Srpske? Otkud vam pravo da stavljate metu na čelo svim radnicima BN televizije? Zato što vi stalno stavljate nama metu. I pozivam sve postavlja se pitanje. I pozivam sve te borce, sve patriote iz BN da napuste tu antirepubličku instituciju. I šta, da dođu kod nas? Pa ne dođu, bilo gdje, ja ću pomoći. Postavite pitanje, vidite svi koji. Vi imate pravo da sve kažete, a kad vam neko nešto kaže, onda vi se urijedite. Doviđenja, prijatno, uživajte. Što se mene tiče, niste trebali doći.